wathi abaliniwashi bayiwasha bayiqeda bayesula babuyela kuye basesiwashile baba wafika bafaka ukhiye imoto yakhuza yababaza bayicisha bayikhaba bayidumisa yakhuza yababaza baphindela kuye wathi abantu nemsebenzini baba bazofika la eThekwini ngihlanganisa lezi zinto engqondweni yakho uvuleke siyahamba ke hamba nawe ubaba uhamba sisiye eGoli siphuma konakhuzeni sihamba nanangomdluli siyafika sibuye siye kumashi sibuye kumashi emsimkhulu sibuye sisenhleli sesibuyela isikhumbuzo sothini bese ngithi kumdluli ngiseqa ngisahamba ngekhaya sivumelana nomdluli ebese ngithi kulo umshumane lo waseGibisini lo ukhona lapha uhamba ngemoto enkulu uhlala ngilinde lapha ngezansi kukababa mkhulu ngizokweqa ngifuna ukweqa impahla ingcolile zonke kangisenazo impahla eklini njenomdluli sivumelane nomdluli ngihambe ngemotini fika mfaka ukhiye imoto kungapheli ngisho elilodwa ilamba ngibeke kade siyafika ngibuye ngayo ade ngihamba abafana ngiyofuna nakho khona umfana omunye wethonga belungisa imoto ekababa lapha hambe ngobiza yena umdlula ngiphekezele siye emotini fika imoto inganyakazi lo mfana vele athi kufibhethi lika ukho lutho ngiphelile ibhethi yale moto lishonile ilanga isabatha awukholwa bakuvulwe khona ngahamba ngawulala saya emsebenzini sangavuka ngahlala imoto ngihloniphile angifuni ukuyithinta njengoba emoyeni ngiphatheke kabi impahla ingcolile sahamba sawasibiza ubaba sawukuzinyama sahamba saqeda sasesihamba siyokusina lapha kuye sasina wasinika isibusiso wathi iNkosi nibusisi ngaphuma ngathi kendle emotini ngane ngawufaka ukhiye imoto yathi mahla malamba wonke athi cinywe uyi ube ngiyekisa ukuhamba ebusuku ngabuyela kumdluli ngamdluli imoto iyaduma isengiyeka savumelana ngakhala iphepha ngahamba ngayo yathi yafika ekhaya ngathi ngabuya ngaho ngolwesibili ingenalutho lo lutho kufe ngishibhethi ayikho iphelile ngikhuluma ngendaba yento eyenzeke ngaleli yalanga ekhona lapha namhlanje indlela esihamba ngayo abantwana bakho iyekhaya yona umthetho wayo indlela esihamba ngayo ekhaya le ndlela noma bekuthuka bekupenda ngayo yonke inhlobo yokupende uma wazi ukuthi awukho emzimbeni wakho wokhululeka ngoba babo bayakumema bakumemele esinyameni laba umuntu omahleze esinyameni ubiza abaningi ufuna ukuzohlala nabo uyafika ke enye indoda bayiphethe amadoda awu4 ayiphethe ngengubo uGampo uyalazi le ngubo unsisisi le ndala bayibambe ngakho akungeli ishona ingubo impela endala bamphethe ulandelwa ngamakhosikazi amabili bafike bambeke la umbuka lo muntu ngithi ngoba wayekade sukumisa isulumane lo mfazi wasesiphingo owayafika kuye eMtshezi wathi ingilozi yakhe yokusindeka ukho lapha uhamba wonhlangabeza kuSiyathemba lenzohlangana nawe khona owathi eqhamuka inyanga izulu ihlezi eBuhleni wavele wasukuma washiya wheelchair waya kuye sehamba ngenyanga bambeka ke lo muntu kangihambanga ngathi ngizokumbona baba ukuthi uzokwenza njani ngathi khulu kwakunonjengesi lapha etafuleni ngicabanga lokho ngikhuluma ngakho wasephenduka embuka
uyabona uyangizwa futhi ukuthi ngikhulumani ngenhliziyo. Ushembe uyakusho ukuthi ukhulumani ngenhliziyo yakho. Amen. Ungakhohlwa lokho. Waphenduka wambuka. Wayesebuza ukuthi unani lo muntu? Bathi la madoda uyagula baba useneminyaka u8 walala phansi akakwazi ukuhamba. Wayesethambani landamafutha. Wasukuma unkosikazi. Wathi nje aphethe cekelela kancane wayeka ukunikelisa wabuka lonkosikazi ulendoda wathi hey wena ndoda sukuma. Ile ndoda lele ngohlangothi ibuka khona wathi yathi sukuma. Wanyakaza wathi sukuma yaphenduka yatibila ngenyawo yathi uyabona ke uma utibila nawo ubhekele noma ungaphuma yatibila ke le ndoda le wathi mana ngenyawo yema yanethetha mangenyawo wathi mayihambe yavele yasuka la kuye yangena lapha esangweni eliphumayo waphuma la ehlombe kubaba waphuma wangena umgwaqo wahlaba ngejubane yaphuma inhla esuthi ngale yakuleli yasanga yagijima bambamba ngasesibayeni uthi mama bathi balekelana uthi hawu sengilala iminyaka engaka ngakwazi ukuhamba ngingangasazi mina ukuthi sabuya ngihamba ngeke ngakazenze lutho. Stop indaba abantwana bakaNkulunkulu ephakathi kwethu. Ushembe inkinga sebuya ngakhona ushembe inkinga maNazaretha ubaba ilanga bathi wathi thandazela igule entabeni ngangekho wathi thandazela igule entabeni wafesana nje esiweni lesi ahlala sifulathele sona ubaba kakwazi ukungena lapha kwathiwa nanku umuga ushembe uzoboshwa ubulela umuntu yaphinde endlini ethendeni inoni yakithi ulangaphuma silotha nabalotha akho leyo hangola uzanza nemisebenzi engela incince phuze kwezithi siba ngoba kwefishani zokuya nodaka yathatha igawoni yakhe alala ngayo waye emgodini kuthi wangena kanjani kwahamba lo munye ushembe ngoba ushembe uhlezi nabanye oshembe lapha ithi inyanga esizulu kimi ingifundisa ukuguqa phansi ithi ungasondeli mfana wami lapha njengoba umbona suke ethi guqa lapha nje lapha ngihlala nabantu abaningi abacasukakho kabafuni ukwenganya umuntu wafika ngisiphuma eGibisila ngamlandela ubaba uthingwa ngaze ngamfica enkanyezini efike kimi wathi kimi lento engangutshana benziwa yini abantu bame phezulu kweNkosi ukhona ungasho lokho ukhuluma ngakushoko ngahamba ngafika enkanyezini bangofakazi laba nomthethwa nabo bonke omdlulu wathi uthingwa babize baqoqele lolu daba ubaba bethi mayinikelisa abanye bethi sheshisa uminga inyawo ubaba uhlezi phansi ugama ubaba ngesithuzi sakhe wathi ushembe kakufuni lokho ngihambile ubaba lo mbize ekuseni wathuma ungena wayitshena lezi zinto wathi angikhulume lento nigade ukuba nenze mani thunyiwe ningami kubaba uze ufike kuye ume ukhanda lakho limengani unyangaso le ngiguqisa lapha ethi guqa lapha abantu bawuqala lapho kuwe baguqe kuwe ngaphambi bese lapha kini ngathi mama mbaleke ngesaba ukuya kuye lokhu mbona ukuthi kusho ukuthi ubaba mina uyambopha wambiza wathi ngiyakubona ukuthi ufuna ukubaleka musu ukubaleka ngiyafundisa laba abantu enhlezi nabo abafuna ukwenganya umuntu shembe uhlezi namadoda amen asesizulwini baningi oshembe abantu bakaNkulunkulu amen leyo ndaba engikhuluma ngayo
ngayikhuluma lapho ngabaluleka ngayo bayezwa kodwa babuya bengezwa. Sinenkinga-ke eManazaretha. Ushembe uyakwazi ukwenza into yakhe kodwa into engebabazakho uyazi ukuthini? Mina anginawukhulunyelwa muntu, fanele ngikhulume imkhuba uNkulunkulu ayenze emehlweni ami. Ngihamba ngoba umfana ogulakho kakhulu kubaba ilanga enhlangazi, ngamshiya la ekhaya, bathi lo mfana ulekanto usayishona ngoba ngayizala ingane ishona. Ngamshiya la ekhaya, mangifika kubaba ilanga wanishaya isiphithiphithi lesi esasenziwa ngamakhehla, kuthiwa kwaya amakhehla kaMjadu ayigida isiphithiphithi. Uthi ubaba uyathula uthi hayi kulungile, ngizothuma uNkulunkulu. Uthi uzothuma uNkulunkulu ahamba usindisa le ngane. Kwathi ebusuku ngalelo langa kuzosa kube isonto, nginikele entabeni. Ubaba mkhulu waphuma la elwandle, wanqamlala, ngahlangana naye lapha ngasenqonde kwaMthiyana. Wathi iphi le ngane okade uthi iyagula? Ngathi sekhaya kunini? Wathi landa. Ngahamba ngayilanda. Yafika wabeka izandla zakhe kuye wathi ngeke saphinde ife. Kusho uJehova uthi lona nizothuma uNkulunkulu. Manje imbedane divide khololo angeke ukwazi ukuyikhona le ncwadi. Ungacabangi lutho nje, hlukana nayo ngobe ngeke uze uyifunde. Ngeke uyifunde incwadi yaseSulwini le. Ngikhuluma ngendaba kaShembe mina. Ukhona lo mfana